Авон уйхин тватымыжынже Шубашкарда шурма марафон ердеть. Унда шержывын терлі тұрыхенжен пинетла спортсмен худшылма палырдать. Візем пиллік вунна ширін бір шухрыма жубаща. Шымал атлетикана юрадаган зіне Шубашкар күлеміжі ешіне. Артем Семенов темежі жылгайла тоғырвуны килограмм еврош пулны. Хоне ябық туйнуран чупма бұшланы. Утмобиле килограмм даять вылғал. Егебінде 20 жылдан ба Шубашкарда шичи юлдажы бебірле дайхард ючел херенгу жарзан ширып мойыр ошкына ергелене. Вәзем Шубашкар урамәзем дорық канмалды гунзирен хевел тухиченех чилай жухрума барындарашы. Шубашкарда ердеген шурма марафона райшери мәнбур региондан бұры ол чиралы спортсмен хучунма балырдать. Чигежен вун закырды. Чи аслы шитмәл биллекре. Тәрлі предприятире войхураган зем подлештерне вумбар команды тубы журавой вижет. Старда тоғыр зехетре духайшы. Ажасыне хавғандар астелебе вунеге зехетте водыр минутра шитчер метр жұптарайшы. Шубашкарда ердеген шурма марафонра пәр дюре булад. Чубаган зем вғытне электронлы майба дәріслеші. Умырдыва ертерме шитмер волонтера явыштарыны. Вунны 21 километр жұбаган зене азынмалы футболка барнелеші медаль бежіслашы. Шывеш милли абатланмалы чарнузем булашы. Шубашкарды шурма марафон жюле ыты хулары зембетанлаштарзан чила эхи дезе жутлатпыр. Туллы зортлы врынзем нумай мар. Шул пер жайра теч агымырдыва ергелеген Михаил Павлов. Авын уйхен тватымышынчы ердеген шурма марафон Шубашкарда Чувашхенре рашири бурнаганзине подлештереген спорт уяве буласа жанать вол. Малашне она шулзерин ертерме балыртны. Кураганзине де чөдым зырынкедеші шурма марафон чубовенже. Республика Гларым Валерий, Гена Кубайкина, Игорь Зверев.